We thank you. We thank you, our Lord. No one is like you. You are our God. You are our salvation. It's worthy that we dance for you. It's worthy that we praise you. It's worthy that we give you all the glory. It's worthy that we lift your name. Every tongue confess that you are God. Let every knee bow down for you.
yuko But we're so grateful because bidashobokera abantu what is bishobokera possible to make is possible to you. nta kiri hirya y'ubushobozi bwawe There's nothing beyond your power. nta kintu kiri hirya y'imbaraga zawe There's nothing beyond your nta power. kirogoye imigambi yawe There's nothing that's stopping ntabwo warangura ukuboko ngo hagire uguhinda ntabwo warangura ukuboko ngo hagire uguhinda you. Can't stretch a hand at someone. ntabwo wagerageza gukora ikintu ngo hagire ugukoma mu You mutwe can't try to do something and someone stops you. turagushima We thank you. kandi turakwizera I will believe in you. Trust mu us. izina rya Yesu In the name of Jesus. reka dukomere Imana yacu Let's give our Lord a hand up. n'abaririmbyi bakomera amashyi Let's stand for the singers batabikira Imana bakomera as they go to take their seats and prepare the lesson. mwakoze cyane Thank you so much. muradufashije You blessed us. mutuyoboye mu kuramya Imana no kwihimbaza You led us to praise and worship. you have ushered us into the presence of God Twinjije mu kubaho so kw'Imana. we thank you so much Turashimye cyane. I want to greet you in the name of Jesus Ndashaka kubasuhuza mu izina rya Yesu. I want to request you Ndashaka kubasaba to greet each other kugira ngo usuhuze mugenzi wawe. stand up and greet each other Haguruka hug each other usuhuzanye. Haguruka usuhuze mugenzi wawe. Mu izina rya Yesu. we are in the house of God Turi mu nzu y'Imana. we are in His presence Turi mu kubaho kwe. praise God Yesu ashimwe. hallelujah Amen. how beautiful it is to dwell in His presence Mbese ukuntu ari byiza kuba mu kubaho it kwe. is so beautiful to be in the presence of Ni God byiza cyane kuba mu kubaho so kw'Imana. wonderful Ni igitangaza. it is better than to be in a 5-star hotel Biraruta kuba muri hoteli y'inyenyeri eshanu. presence of God Kubaho kw'Imana so beautiful ni kwiza cyane. that's why David is saying Niyo mpamvu Dawidi yavuze when ngo they called him iyo bamubwiraga let us go to the house of ngo God tujye mu nzu y'Imana, for him to it was better than being in another place kuri byamubwiraga kuba ahandi hantu hose 1,000 years imyaka igihumbi, just one day umunsi umwe gusa in the presence of mu God kubaho kw'Imana, one day umunsi umwe in gusa His presence mu kubaho kwe is better than kuruta cyane elsewhere ahandi hose in 100 years imyaka ijana. praise God Yesu ashimwe. praise God Yesu ashimwe. praise God Yesu ashimwe. give Him the mighty hand Amushimwe menshi cyane. hallelujah Hallelujah. so wonderful to be in His presence Zuba neza cyane. praise God Yesu ashimwe. I love you Ndabakunda. you are my people Ndabakunda wanjye. you are my family Umuryango wanjye. I love you Ndabakunda. praise God Yesu ashimwe. hallelujah Amen. it's so good Byiza cyane. thank God for what He's doing Turashima Imana. and we want to bless people who are doing the work of God Turashaka umugisha abantu bakora umurimo w'Imana. may the Lord bless you Imana ibahe. you are doing great things Murakora ibintu this is the right bitangaje. thing you should be doing Ni ibyo mugomba kuba mukora. actually we have prayed we have prayed Twatinze. we have prayed we prayed to do what this twaratinze gukora ibi ngibi Twatinze gutangira ibintu. Imana ishimwe cyane Praise the Lord. ibyo by'abana b'Imana This is what belongs to the children abana of God. b'Imana nibo bakwiye kuba bakora This is what the children of God should be doing. Hallelujah. 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 Imana ishimwe cyane Praise the Lord. niba utazi If you do not know aho Imana iri where the Lord is ni mu bihe nk'ibi in such times, in that time, Imana ishimwe cyane praise the Lord. hallelujah Amen. urabona You see, iyo uri umwana mutoya when you are a little child, ushobora kutamenya igituma ahantu hashyushye you might not
Ethiopia, it's in Africa. it's an Africa. Yes. Undi ugaca iburasirazuba bwa Iraq. The other goes to the eastern side of Iraq. Yewe iyo nsoma ibyo bintu When I read those things nkanabihuza n'uburyo abantu b'Imana benshi and connect them to how much so many people of God, iyo ikibazo cyavukaga bahungiraga muri Egiputa. whenever they got a problem, they used to run to Egypt.
gusengera Sawuli. Don't pray for Saul. Ahubwo ndashaka kugira ngo ufate ihembe ryawe. I want you to get your horn, Uryuzuze amavuta. fill it with anointing, Nurangiza ujye kujya mu muryango wa Yesayi. then go to the family of Jesse. Niboneye umwana. I've found a king for myself. Ntabwo Bibiliya ihishuye icyo Dawudi yarimo akora icyo gihe. The Bible doesn't reveal what David was doing. Usibye ko Dawudi abihishura ari ku rugamba. It's David that reveals it while he's in the battlefield. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Noneho Samweli warahindukira abwira Imana. Someone turned to God and Arayibwira ati Mana, he said, God, njye if I go Sawuli akabimenya. and Saul finds out, Ndabizi azanyica. I know he'll definitely kill me. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ntabwo tuzi niba icyo gihe We don't know if by that niba time, Dawudi yarimo asenga. if David was praying, Ntabwo nzi ikintu Dawudi yarimo akora. I don't know if David was doing. Imana ihaguruka. That meant God to come Twakora ibishoboka byose. and say, we shall do whatever we can, but Tumusukaho amavuta. he has to be anointed. Kuko aho tutari twashyira amavuta. Because when we do not bless the Ntabwo Lord, tuba tuharinda. we don't keep that. Ni nk'igihugu. It's like a nation. Ntabwo batari baguharanga. Before they give you a rank, Ntabwo wagenda hariya ngo uvuge ngo nimuzane escort zimurike. you can't go and Oya, asking for barabasaba escort. bakaguharanga. They first give you the rest, Escort zigakurikiza. then the escort will come later. Icyo ukora kugira ngo ubone ranka, What you need to get the bishobora rank gutwara imyaka myinshi. might take some time. Ariko iyo bamaze kubona ranka, After getting the rank, protection iraza. uburinzi buraza. Hallelujah. Amen. Uburinzi buraza. Protection comes along. Ntabwo nzi icyo Dawudi yarimo akora I ako kanya. didn't know what David was doing by the time. Ariko icyabaye, But what happened? bamubwiye ko Imana yamubwiye atari kurabizi. When he said that the Lord replied, that you know, Reka tubeshye. it's like, Reka tubeshye. Imana ni Imana, ntabwo ari jyewe cyangwa ntabwo ari God is God. si uwo wageranye nawe uwo ari we wese. Whoever person you might Ni compare, Imana n'umuhanuzi wayo. he is God. Biri muri Bibiliya. It's in the Bible. Reka tubeshye. Ariko But turakora ibishoboka byose. shall whatever is in our power Dusuka amavuta kuri and anoint David. Dawudi. None fata inyana. Now get a cup Ugende uyishore. and go along with it. Sawuli nabaza ati ese wajyayo Samweli? When Saul asks you where you're going, Mubwire uti ngiye gutanga igitambo. tell him I'm going to give a sacrifice. Kuko umwami atari kuze ku gitambo. Because the king will not come along. Urangije uratanga ku
switch out the nation. nurangiza yambaye uniform And then after seeing him in his combat umusuzugure and despising him, ntabwo uzabisiga kurwana n'uwo nguwo after disrespecting him, you won't be fighting him. uzamurwana n'igihugu You will be fighting against the niyo nation. mpamvu That is why Imana imaze gusa when the Lord anoints you, uba wahindutse ingabo y'igihugu you will become a soldier of the nation, of the heavenly bityo nation. rero Therefore, nibyo dawudi avuga ngo menye yuko that's what David is saying, that I come to us. yasize The one that the Lord has anointed, uwiteka yasitama the one that the Lord has called to aramukiza He protects him, he saves, aramurinda he saves and protects him. hari uburinzi uri kuba imana yasize There is a protection that is upon someone that was anointed. yesu ashimwe Praise Jesus. Hallelujah. Amen. Don't just come and sing. Look at the word of song. Don't just kuririmba. Don't come and sing. Wiza gusa kujya mu bintu Don't just come and cyane ushaka amavuta Get time to sing the anointing of God. bisigirwe That you anoint him with the anointing. maze gusiga Because what the Lord has anointed, ohereza n'uburinzi He sends the angels. ohereza ingabo zo kurinda He sends the angels to guide you. itangira He kukurwanirira begins to fight on your behalf. ndetse itangira no kugufuhira He begins to be jealous of you. ibintu ibyo ari byo byose ntibigire icyo bibatwara There are people who do whatever they want to ariko do. n'imana yasize But the one who was iyo anointed, agiye bidakwiriye when they go and think that ishobora I'm kuba kubikurayo he must be mighty to punish them. ariko But wibeshye do not deceive yourself. ubone ngo uri no kubitwa n'imana nawe ujye kurambura ukuboko And you see someone being punished by Israel the Lord, and you raise him up. Israel yajyaga yimikira imana Israel used to disappoint
jenoside ikomeye The genocide that we had, buri some gihugu text, cyose every country or nation kikohereza sent ubutabazi kubera igihugu bacu. aid or support. Hari ibintu ubona bisa gutera agahinda The things you see and kugira ngo ku ma-YouTube birahari kubona abantu you could see them on YouTube. bashaka kwirukanka ngo bajye mu modoka People trying to run to vehicles bagasubizwa inyuma and they're pushed back kugira ngo hinjire imbwa so that dogs will be
Imana irimo iravugana nawe This God is speaking to this person. kuko dushobora kugushinga ibintu Because you might give you responsibility. ushobora no kujya mu bintu You might drink things, ariko mu by'ukuri but truly, ari ubushake bwawe when it's just by your will. ariko iyo ari Imana yavuganye nawe But when it's God that's spoken, irabisigasira He protects you. ikabirinda He protects kugeza you igihe bibaye until it comes to pass. Imana yabwiye Simiyoni The Lord told Simeon, iramubwira ngo ntabwo uzapfa and told him you will not amaso yawe die. atari yabona umucunguzi When your eyes have been drawn to your Savior, kimubera umukiri He watched upon that one and became a kimubera protection. umuti w'indwara He zitandukanye became a medicine for his kimubera old umutima age. mukuru He became a medicine for his old age. ikintu Imana yavuze What the Lord said. reka mubwire niba uri hano Imana yaravuganye nawe If God has said something to you, humura bw'Imana yavuze no kubikoreza do not worry. The Lord will fulfill what He promised. haleluya Hallelujah. niba hari ikintu kingwa neza If there is something niba hari that ikintu gikomeza there's something that's niba strong ufite ibintu Imana ivugana to nawe when I think about the things that God spoke. hari Imana ivugana nawe umuntu yagiye gusenga And the things that God speaks to you gusengera Imana ikavugana nawe because of your prayer requests. cyangwa se ukaba n'inzozi zawe Or maybe your dreams. Imana ivugana nawe But the thing that God speaks to you, nawe ukaba ubyumva ko Imana ivuganye nawe and you really understand that this is God speaking, cyangwa se or ukabituma haba He sends a messenger, cyangwa se or to yourself. ikintu nababwira ni kimwe One thing I can say to you, ntukemere ko Imana ivuze do not allow, do not accept what God has said. mvuge ngo ntukemere ntukanyurwe n'uko Imana ivuze rimwe Never be satisfied when God speaks once. mbere yo gutera intambwe kwinjira mu kintu Before you take a step, akira yewe nanakubwira ngo witere intambwe I will tell you, I will advise you not to take a step. ahubwo But tegereza uteze intambwe wait for Him to help you make the step. so icyo nshaka kuvuga What niba the Imana Lord ivuganye nawe biciye mu ijambo If ryayo the Lord has spoken to you from His word, reka izavugane nawe no mu nzozi let Him also speak to you through dreams. reka izavugane nawe iciye no mu bahanuzi Let Him also speak to you through the prophets. ibyo bintu nubihuza ugasanga biravuga kimwe When you combine the things and they speak the same thing, menya yuko Imana ivuganye nawe then confirm that the Lord has spoken to you. ahasigaye Then the rest, icyo Imana yavuganye nawe what the Lord spoke to you, wowe wenyine it's you alone ushobora guhitamo that kugitakaza can choose to lose it cyangwa se kugikomeza or to keep it. mubona ibyo babiri bivuga ngo Don't you see that the Bible says umunsi nta kindi kimuzana ni ukwiba that the enemy was not brought by anything but stealing, kwica killing, no kwiba and destroying. ibyo bintu byose birakurikirana All the things uko follow biri up. gukurikirana niko bikurikirana The way they follow up in the scripture is ntabwo those satani the devil does not ashobora kwica uwo atahiye kill someone or destroy someone who's hari not abantu stolen. bakwiba He steals from kandi you. kwiba kwereka mu babwira And let me tell you how he ntabwo steals. aza no gushikuza He will not come and grab you. No. akora ibishoboka byose ukamwihera He does whatever he can to bring you something. nicyo amategeko y'u Rwanda yita
ubuhamya tugiye dufite the testimony that we have, burakomeye cyane. it is so strong, it's so great. Iri serious ikintu yavuze